Ano na bagong auxiliary bishop ang Archdiocese of Cebu nga mao'y kaabag ni Arsobispo Jose Palma kung kinsa siya atong ilailahon na pinaginining maong report. May nitong ihangop sa mga Subuanon si Auxiliary Bishop Medipil Dodong Bilyones. Gikan siya sa Haro, Iloilo City sa wa pamadistino din sa Sugbo. Apan alang kaniya, meant to be good, nga mag-alagad siya sa Sugbo kay ang iyang angga. Dudong, sinugbuanon man nga tawag sa batang lalaki. Gipaila siya ni Archbishop Jose Palma atol sa Welcome Mass sa Cathedral nga gitambungan sa mga parokyano. With this presence, the many spiritual, pastoral, and of course, program of the church could be attended to more personally and of course more efficiently. Knowing that he is a young bishop, he has a lot of energy. So it's a joy to be with you, with the people of Cebu, especially as we anticipate the 500th year anniversary of our Christianization. Samtang ipahibaw ni Archbishop Palma nga doon na pailaing auxiliary bishop nga maabot aron magkaambag sa pag-alagad sa Kristohanong komunidad. The announcer said, "Would you like me to announce that another one is coming?" I said, "Yes, please announce." No? And of course, the names are being proposed. It may take some time, but expect that soon another one will be assigned for Cebu. But meantime, para nako salamat nga we were given another auxiliary bishop. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.